سلام كميت وعلو خمي اللهم دحند اللهم alright للل قرب دونجينا لنا ناي مشيتنا ابديت بكم لما عن تحوات كمزي يا نري ازلنا ايران سوري امريكا نزناي قداي ايران اسرائيل تاطورت مسل دحرا اخيباز مس نبره مس ناي سيكريت كونسل ترامب دهايات فيو ማለት እንታይ plan نزاتنا قرب according بزح سورس لنا نعينا نقلص احوات بت سورسنا توكسنا انا نكيد so يا كساب مودة داخل صنحون اللابو اي كتنوحنا تا فيديو مجمريا نابتناي ترامب سورس قبرزو عالم مهن كيد دحرو تا اخيبا وبزح نقر اكتيفيتي يلن انتاي نزل حتو نعون نشتي كاب مبرهتات سيرش قبرنايو why you Trump أسكيتو ويكا silence جيرزولو نعن كنريانينا اوكي يس كي مساين دحرا لكم طبق ندحر سمع عليه حدا تيلكم نكساب سبا زاتو اي كان محنا تا فيديو حوات perfect so كم زفلت لما عنتي مستم ناي security council's أخيبا نيرو ترامب تي أخيبا نبت أخيبا خنمتسينا تا أخيبا نيرو دحر تا أخيبا نحدا ساعات ملو أخيبا نيرو مالتيو دحر حدا ساعات تا أخيبا جن ترامب almost دارجا 4 ساعات يخون ولا حنتي جوالي بالسوشيال ميديا بزعبات أخيبا وانت عنت ستيتمنت كم زوعلو انتاي مديبو من تاي يزبل تثبيتات نيرو كن ولا حنت خبريك أول حنتي قبرن ولا حنتي صحفن ولا حنتي بدن so زي like حدقنيا ديو أيكونن ديو نعينا نشتي كابزي أرتيكلات أخيبا سورس اللو خنرئي مالتيو زياد حرت أخيبا ترامب انتا إيجيرو نهلكم لما عند زوعلو أبتناي you know ناي situation room meeting نيرو participate كمز قبر ترامب مستم national security team دحرو حنت صحفت صحيفو اب سوشيال ميدياون اتي صحيفي انت إلو نستاتات صحفت مسيركم unconditional surrender إلو so technically كمزي إيد كامهاب خونا لوتا صحفت صحيفوا بمقصال نابتنات السوشيال نكيدنا لحن بمقصال ولا حنت activity خاو ولا حنت يلن إذن نزبل statement report that speaking to the reporters above the Air Force he called for Iran unconditional surrender زي تكست جيرو حوات زي تويت جيرو سلازي قبل على إيران سي بحتصيرو كمزي يتكام هابي خلا ولا حنتي كونن زيناب كريئة خلنا technically ترامب نابزي conflict ويكا نابزي وق كمزي sign of نايم توي يمثل امزو زلو اوكي زي unconditional surrender اللي صحافة كمزي إيركم هابيا على ايكونة لازم عامل صحافة تقللا silence you غيرو ولا حنتي يلن why Trump silence after meeting today مالتي so نزياجن نزيات صحيفوا يلن potentially like انت عايزلو the indicated a potential strike against Iran warning قبرال بحتصيرس I guess so involve ختقبر كم تخيل زعينتيو yeah that's all زي خب أخن وستاينا حوات جن أتيانا أتوتن مودة أتحم بخمئة انتاي مسل انتاي كبلج أتطلعوا أنا بزكونات كأتوت أمريكا خميجي راح تود أدخل نعون كجلسنا so تقللا تا unconditional surrender تبلجن رأي واحد أوكي ناو إكس نكيدنا حوات انتاي خد صحف وعيلو نعو حبريتا خنم صينا كم مجمر يا مالد I know أبتي يتي نحنا نهو بحبريتا حوات كم نيوز كيركم توصلوهم قال لكم زي نيوز هيكون مستنا احنا ماركت سلنت أساسرو قال فليز بلاي ويون كم تم صفوفات نيوت غيرنا يكوننا نمصو so ناب إكس انت أخي قبرو عيلو ما انت أخي تصفو عيلو alright let's go his tweet alright ترامب نظهر مطينا دحانا بزوع علو نربار إلى المسك so زي صورة سياسة حيفوا عن توصل من تأخهم people's USA نابو كنات كأتي بلان مس إيران كأتي بلان زبل سلام تاي تصحفوا لهم
زعينته أبناي ترامب زيارة وحوات أبناتو community Donald G Trump post جبرة إيه ناين أبشحن شعاتهم يسمعن شعاتهم the same Iranian and their mullahs whatever took over the U.S. embassy and hostage for over 400 days. The United States never responded to that attack. Look at how Revolutionary Guard seized the American embassy. أبشحن شعاتهم إيتن سمعن شعاتهم أبناي embassy of ناي أمريكا متقعت جرم إيرانيان هاستج كندي يخونن قطرهم ولا ماريخهم سبات نربعت مئتي معالتي خونو حيزمم سلازي نزيعة قبر ملسي أي ملسنان إزب زلو so وايوهم arrogant خونو وايو هزبي يأسخت عتيبلان كم زخت قبر بلان ترامبي in his support of not allowing Iran to get a nuclear missile كقبر يبلون زبهار زلو سي look this history لكم دو I am seeing them posting things like when did Iran never bother us. These people are either young or don't read history books or both. Okay. So زم أمريكا خاطي بلان كم زخت قبري بلان نبز مثال ولا حنت قبري بلان إلكم تزاربوا ويانا أشتهم ويك history أم بكم. سلزي let me tell you some history لو نهلكم 1979 زي أكو نيريو قبر ملس خا قبرنالو زحالفنا يبلالو. So technically sounds كمزي big sound عينتيو. Maybe I don't know. Let's see دحين كنرينا. So yeah, Congress Alhan Umar, you know that declared America is turning into one of the worst countries in the world. Yeah, you know that Congress فلتواهم. Well, yeah, probably breaking news لمامتي أمالو that's yeah. So أبزخ أنت إلى عن تمنقو نحنا we بلالو رأي واحد we مالسي technically simple تقرنيا نحنا نصوم عينتو we now have complete and total control of the sky over Iran بلنالو so ناي Iran سمايات control كم زجبرنايو تقاط أصيرنا خمس لنا إبزلو then Iran had a good sky tracker أبز حلفة good sky tracker نيروانا يصبغ مسائل نيرواي صبغ مسارح نيرواي then now but it doesn't compare to America مات مسنا America جن تقلله compare አይገብርኝ ስለዚህ እንታ ይዛረብ ዘሎ ስካይ ናይ ኢራን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣትዩ ኣሎ ብላሎ 1 point ሕዝዋ እዚ ኣሕዋት so ኣብዚ ኣኸንታ ኢሉ ትዊት ገይሩ ንጎ እዚ ቅድሚ ኣኸይባ እዩ ዘለኹ ድሕሪ ኣኸይባ ጠቕላላ ዳሃያት ፊ እንዲሁ ቅድሚ ኣኸይባ ራይዋ ኦኬ ነቲ ሱፕሪም ሊደር ነቲ ዝለዓለ ሱፕሪም ሊደር ናይ እስራኤል ክቕተል የብሉን ዝበለ በቀዳማይ ሰሚዕኩም ኣኹም ኦኬ so we know again we right أحوات like again we technically involve Gerald Trump abzi we now exactly where the so-called supreme leader all right is hiding it's العالنا إيران leaders ويك حلافي أبز حلافي كقتل يبلون زبل صحف أو سينا نيرنا ترامب زبولة مالك he's an easy target but easy target like you know simple is all but is safe there so نري لنا مالت كبل كله أنت إبزلوا بزهجي إذا target على كنك أطلع سنخلينا we are not going to take him out يعني كنك أطلع عين دلنا at least not for now حزوا زانت بحوار so نتزل على supreme leader ناي إيران so نري لنا نكاتاتول لنا كنك أطلع كن عين دلنا بلالو but we don't want missile should the civilians معناته civilian you ولا حنتي كونن okay let me get دا تانت بحزوا اوكي ምናልባት ዘይትፈልጥዎ ክትኮኑ ትኽእልኹም ኩልና እቲ ሂስትሪ ሕጂ ንምሃሮ ዘላ ሂዝ እቲ ዝለዓለ ሱፕሪም ሊደርስ ናይ ኢራን ማለት እዩ እዚ እቲ ዝለዓለ ሶ ነዚ ታርጌት ብትክክል ንሪኦ ኣለና ንሕና ክንቀትሎ ይንደሊና ናዊ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እታ ክንቀትሎ ይንደልን ከማን ራእይዎ ክምለስ ኢና መን ምዃኑ ሞ ኣለሊኹሞ ከም ዘለኹም ፈሊጠ ኣለኹ ሶ ክንምለስ ኢና ናብታ ትዊተር ናቱ so we know exactly what the so-called supreme leader is hiding. He's an easy target, but is safe there.
سيفي بقول له we are not going to take him out or kill, at least not for now, but we don't want missile shot at civilians. ንሲቪልያውያን መሳይል ክንድርብ እንደለና ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ supreme leader መራሒ ክሳብ ዝኾነ ሲቪል መራሒ ማለት እዩ okay then American or ይብለና ኣሎ American soldiers or our patient is wearing عقلنا ودينا نودع لنا. Thank you for your attention to this matter. حتصيروا انتاي بزلو بزي. Hey مراحيكم أبيدنا له. مالي تأبيدنا خبر كله أب تارجتنا له. نقطلا نغيرنا. نقطلا يندلن. ونياتو مسائل ناب سيفيلانا ينسددنا. Or American soldiers مالتيو. تخكل نحنا كن عقلنا نودع لنا هجي. سلزم نزي مارر زي consider قبورو إلو زي أخذ صحيفو. Okay. زي أخذ صحيف كلهم عواد بلاس عب كل سكاي كنترول غيرنا يخبل كلهم ازغر مع أخي باي أوكي تحرونا أخي باي مساعته زي أطرح يكل تويت غير خيلو unconditional surrender technically إيركا هبا دخلنا بلو بتقرنيا simple word نهلكم نعم مسجبري we don't know where he is now okay أزواجي نبقى متسينا ترامب completely silent girl why نزبل قلق خاب زنبكو كاتاتلهم رأيو So silence from Trump after national security meeting in the Situation Room speaks volume. Okay. انتاي بزول لبزي according Mitt Kevin he's good نفع تنتاني قامنا يقول طبعا زكاة ولا سبي. Okay. Silence مبارو ويكا سق مبالو Trump دحرز نايز آخي بازي. So speaks volume. قل ما لقتين محلال فالو بزح نقري زارار بزلو بلنالو. So to me like even to me this amplifies Trump's likelihood to join in on strikes against Iran, especially since Trump's last message was unconditional surrender. All right, I agree with that statement. So, Salamantai Trump, every minute you must tweet Trump. Salamantai Trump, the Rusi nab تاريخهم ناب إسرائيل دخل معات مسائل كيري ناب إسرائيل سوداء إسرائيل كأنا ناب إيران بعد بزح مسائل من اللوات الله أزفنا وإبن لأنه هجي اللي لنا أنزل لهم بعد. So سلمن تايو ترامب silence كيرو silence سوق مبالو عبي فوليوم بلنا له. Okay كابو تعرفو maybe إذا unconditional surrender يلو مسحافون حدا جنيا خد كنت خليا نمعالتي دي تبزلو إذن like 48 ساعات كساب 7 كل ساعات زخونة عبي ديفرنس كرو إنه خلينا. Okay من هالبات حمص ماركت عصي حوات حمص ماركت أوبرا يكون دوخون سقاب حمص أنت أخبر جدي لتا نجرن زلوا ترامب بعلي دي خاتو وكا أمريكا راجعين كتقبر ولا تي مسائل يغوهاب. Okay نابوخن متسينا هجي أهوب أبسترارينا. So كاليتنا تبي why أمريكا نزكونة كتأتو تخل حزن رأي I know ناي شحن ساعات من سبعان ساعات نمبتسين إحنا كلنا نريد إحنا انتاي سلزل why إسرائيل نزغتو دا زي تخل بعلا ببينا. Okay let me go with that let me kill some of this سر صحوات انحني out. Okay. Yes, let me back this. إذا يعني إيش معناته okay. هاي دلوقتي perfect. look this حوار. إذا تصني اللي نسمعها أبدي حتتات بزح حتتات كمل الحوار. Israel and Iran trade airstrikes for a fifth straight day. President Trump huddled with his national security team for about an hour at the White House today to focus on containing Iran's nuclear ambitions.
بحثيرو ساعات ملء خونيم أخي باقيرا مستم Security Council أنا ندحرقو CBS News has confirmed the president is contemplating whether to join the Israeli air offensive. In tonight's In Depth, CBS's Holly Williams reports on whether Israel's military power alone can match its security goals. Israel has Iran's nuclear program in its sights. Satellite images lay bare the damage to the Natanz facility. Okay. زيادة وزلهم Natanz facility. Okay. Natanz facility حانتنا النيكلور program زقبرا مالتيو. Alright. زي under control يا بإسرائيل. أمنس 6% نايزيا أعنينا يا بحالتي إسرائيل وان. Almost 6% نايزيا عنيو. So no more زخونة blast like you know bomb خسر راح يدخل نيكلور تكبر يدخل ولا حنت تكبر كم زي يدخل. That's why زي أمزارو بزلو. زيا under control نهنا يا بحالتي إسرائيل زيا خاص السا خميتي خون أعنينا يا أنا أوكي نخد نملس نسمع لهم تقول لهم before قدم كميلانيا and then after رأيوه نابنت أبزنه لكم damage رأيوه أبزنه لكم damage رأيوه إذن بعلو damage رأيوه أبزنه لكم damage رأيوه حوات أبزي grab دين تأذي صب مولو أبزنه لدamage أبزنه بعلو damage الله before قدم زي أخم زي على خلان لكم أبزي نيرو أبزي تري وذ لهم زي أبزي أجري وانذ لهم زي أون زي أجري وانذ لهم most probably زي إن زي أون تهراري مخم زي لهم تري زي لهم so I guess بزح نجار before and after رأيوه قدم كم زي نيرا ناتانس nuclear facility أزيا نزيعة we control بحالتيهم نسمعهم where Iran has been enriching uranium up to 60%. A step on the way to the 90% used in nuclear weapons. Iran's like from 60 to 90 like you know unused comes خونهم نقرنا زلو بزح كم تعنوه زقلت زلو نزيع. Nuclear ambitions are a threat to Israel's existence and the justification for this war, according to the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. Oh, كسبت حتى يكون atom bombs produce comes قبرتيو نتانو زارب زلحوات very dangerous هونيخا. Many experts say that despite killing several of Iran's nuclear scientists, Israel's airstrikes will be in vain unless it destroys the Fordow nuclear site. There you go. The Fordow زيارة واحد. The Fordow nuclear site. زيارة عندي أشجع. نتانس already Israel control Geramayim. But 6% عنا below. Okay. Is that Fordow? Missed that. Fordow nuclear facility. Image كنا متسينا. Somewhere here مالي. Okay. Fordow nuclear is there Fordow تبلنا nuclear facility. زي أعتق عندي كوينا زلا هدي. زي أنا سمعها. That's why أمريكا leverage تجبر زلا نزيعة. أمريكا تصحب زلا نزيعة. نزيعة اندحر. damage كتكون كوينا. ويمكن كتعانن اندحر كوينا. ناي أمريكا كهلو اللوي. Alright, نسمع عنها. It's a fortified place buried inside a mountain. Iran's also been in. Right. I wish the mountain كوينو. بتعمي. Let me back this. I wish the mountain يسو. Alright. It's Fordow. It's a nuclear facility مالتي. Okay, here you go. Story was a لهمي. حوار. زي أتها nuclear facility. Alright. أبرخاي زي سيفيلانون ولا حنت كهرمون هاي كلهم زي أنا هدلكم أبزي أنا لكم support the building أبزين هلا then ما توي تانالات على جزء نزيعة كعنوا إسرائيل لا يقولون أوكي أنت عم زبل زل إسرائيل زي كبابي كاب 8 كسب 9 مترس نتحتي تخايتو أو يزلو زهنت أزل ريزل نحوه I wish you, all right? Cap Samana
ክሳብ 9 ይኸውን ንታሕቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ተሃኒፁ ናይ ኒክለር ቦምብ ክሰርሕ ዝኽእል ወይ እውን ዝሰርሕ እዩ እዚ ፎርዶ ኒክለር ፋሲሊቲ ኢንሪችመንት እዮም ኢሎም ኣሕዋት ኢንሪችመንት ዳምንስ ኖባዲ ከይኑ ዝኾነ እውን ክሕዞ ከም ዘይክእል ኣይ ነዚኣ ታሕቲ ክመለስ ስለዚ ነዚኣ ክዕኑ ዝኽእል ነዚኣ ፎርዶ ክዕኑ ዝኽእል ናይ ዩኤስኤ መሳይል ጥራይ እዩ Alright, where do you go USA missile? There you go. Look this hot. እዛ መሳይል እዚኣ ጥራሓ ነዚኣ ዝረኣናዮ ፎርዶ ኒክለር ፋሲሊቲ ከተዕንዋ ትኽእል እዚኣ ከዓ ናይ ዩኤስኤ እስራኤል የብላን ኦኬ እዚ the bunker buster bomb ዝብል like almost about 13,600 ኪሎግራም ዝምዘን ቢዳሽ2 ኮይኑ እዚ ቦምብ እዚ ነዚ ዝረኣናዮ ከባቢ 9 ሜትሮ ናይቲ ፎርዶ ናብኡ ክኣቲ ትኽእል እይጎ so why USA እዚኣ ኣላቶ ኢራን የብሉን ሶሪ እስራኤል የብሉን so does USA እዚ ክህቦም ይኽእሉ ዶ ወላስ ነዚ ሒዞም ክኣቱ ይኽእሉ ዶ እዚኣ ተነጥፍባት so ነዚኣ almost roughly 30 pound ወይ ከዓ 13,600 ኪሎግራም ክምዘን ዝኽእል ነዚ it's believed that able to penetrate about 2,000 feet ወይ ከዓ 61 meters even ዝግረኽቦ ክእል እዩ ኣሕዋት look this 2,000 feet ወይ ከዓ ክሳብ 61 meters እቲ ፎርዶ ዘለዎ ካብ 8 ክሳብ 9 still ዘይክበፅሖ እውን ይኽእል So this is USA bunker buster دلوا مالتي. Okay, what is the bunker buster price? How much is the cost? Why Israel they don't have it this price? Well, it says about 35 million. I don't know. An average 35 million. I have no idea why. Okay, so that's how. USA maybe تأثروا ولاس نسرائيل تهبالو إذا بانكر باستر تبهالدلو ده إسرائيل نحركتو ده أخينا نزخونة تات ويكتبالوا ويكتأثروا مالتي. Alright, let's go to نودايو. Okay, تريد لهم زيو. كم ويزبلنا نزي أخو عن نزخل نايسرائيل. Still nice. Sorry, نا أمريكا كمان. Still كم رئيزلنا كساب 61 متر يخيزلو إذا كساب كاب 8 كساب 9 متر نتحتي عنق تصرح يزلو إذا فورد مالتي. Enriching uranium there while denying any intention of building a bomb. Fordo is the hardest to get at because it's so far underground. Jonathan Panikoff is a former deputy national intelligence officer and told us Israel may not have the firepower it needs. And it would need to use what are called bunker busters. In other words, yeah, it's bunker busters كنت كمالنا نعود حرك عنو وخيم already okay تيناتانس 6% عانين بلالنا okay بلو إذا خبر خايزلو صبوا سبيلانون كلكم ما يكلين ده سكر نجار okay نزن حركة عنو خان كها bunker busters كله كالو مالك bunker busters هو هذا yes. The bomber flies over and has the biggest penetration of any ordnance that we have. Like other international journalists, we cannot get into Iran at the moment to report on this conflict. But we travel to Iran's border with Iraq. Some Iranians crossing the frontier told us they were fleeing the Israeli airstrikes. What have the big conditions been like inside Iran since the strike started? This man said Iranians are stockpiling food and gas.
He also shared his fear that if the US joins in the airstrikes, there'll be a world war. Yeah. So USA እንድሕር ኣቲኽዮ ከዓ ሕዝዋ እዚኣ ነጥቢ ከዓ USA ነዚ ኩነታት እንድሕር ኣቲኽዮ ንሕና ከዓ ነቲ ናይ USA ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ሚሊታሪ ይኹን ኣፅዋር ይኹን ንዑ መሳል ክንድርብየሉ ኢና ብዘላ ኢራን ከዓ ትፍክር ኣላ so USA ኣብ ዓንቀር ኣላ ኦኬ እዚ ባንከር ዝበሃል ዘሎ ንኢራን ተሂባቶ ሶሪ ይቕረታ ንእስራኤል ተሂባቶ ኦልሬዲ ጆይን ትገብር ኣላ ኦል ባዕላ እንድሕር ተሰዲዳ ኦልሬዲ ጆይን ትገብር ኣላ ዘን ትግብረ መልሲ ዝመፃ USA ከመይ ይመስል ነቲ ክንሪኦ እዚኣ እታ ዓንቀር ማለት እዩ ሕዋት ኢድክ እንድሕር ሓዊስኪ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ መሳይል ዝኾነስ ሚሳይል ክድርብ ምዃኑ ፕላስቲክ መሳይል ክድርብ ከም ምዃኑ እዮም ነጊሮም ዘሎ ንባዕሉ እቲ ቢግ ዝኾነ ፖርት እውን ክድርብይሉ ከም ዝኽእሉ እዮም ገሊፆም ዘሎ ኢኮኖሚካሊ ብዙሕ ዳመጅ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እንታይ እቲ ፖርት ለሚ ናብኡ ክንኣቱ ሕዋት So Iran has prepared a missile and other military equipment for strikes on USA base if the USA join the war, according to New York Times. حتى بوصور السايتس قبل كوي حوات كببلكم. اندحر USA okay is it like USA is حيل لك okay نسيت راح كأنه اندحر كأتيغي Iran has prepared a missile and other military equipment for strikes on USA base if the USA join the war. according to New York Times. ስለዚህ alright USA እንድሕር ኣትዮም ኢራን ክንደይ ፕላስቲክ መሳይል ህልዋ እዩ ትሕቶ almost ብዙሕ ፕላስቲክ መሳይል ዘይክህልዋ ክእል ዓንተ ከም ዘቦ ነበርኩ ብዙሕ ወዲኣቶ ትኮን ትኽእል ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ኢኩፕመንት ናይ ሚሊታሪ ኣብ ናትካ ኣሰብ መሳይል ክንድርብ ኢና ብሎ okay So Israel officially estimates that the USA may join the war against Iran according to tonight Channel 12 ማለት ነሲ ትራምፕ የለን ገና ሳይለንስ ይሒዝ ዘሎ ማለት እዩ So reporters on X on Wall Street CEO with tie to the White House just told me the chances are very good that USA at least lends Israel the bunker buster bombs to finish the job on Iran nukes. Okay. Wall Street CEO زاربو زل إزحوات. Maybe absent the hard side gerom. What doesn't matter. ولا اتي bunker buster نبلو زلنا تزعبي bombs الوايس ولا انت لك حاتم انت هيباتهم وين already involved جرالا. سلازي fax report انت عملهم okay. Maybe اتي bunker buster bomb نتي nukes finish نمكبار نتي فوردو ናይ ኒኩለር ፋሲሊቲ ንምዕናው ከተለቅሓት ክእል እያ ብዘሎም we don't know ያ ከባቢ 9 ሜትር ንታሕቲ ዕምቆት ዘለዎ እዩ ኦኬ ያ ናት ላይክ ድሕሪ ተኣኺባ እውን ትራምፕ ምስ ናታንሁን ከም ተዛረበ ከም ተዳዋወለውን ይገልጽ ይባዘው ሳረስ ይልኩም ሓንተ ነጥሪ so this is all where we at حوات ابزي ኢና ዘለና ሕጂ ናበይኡ ክንቅጽል ኣብዚ ዝተወሰነ ናይ 47 ናይ 48 ግዜ ወይ ከዓ ሰዓታት ዘሎ ናበይ ክኸይድ ይኽእል we don't know really we don't know like ክልተ ነገር ምርጫ ኣለዋና ሕጂ ሓደ እንድሕር ነቲ ኩነታት ብትክክል ኢራን እንታይ ኢልዋ ኣነ ሕጂ ትራምፕ እንታይ ዘሎ ምስ ኢራን ከምዚ ceasefire ወይ ከዓ ጠጠው ንብባል ንኩናት ኣይኮነን ክኸይድ ዘሎ ባህላ እዩ ትራምፕ ኖ ኢራን ወይነቲ ኣብ ቴብል ክዘሎ ዲል ፈርሙሉ ኒኩለር ክህልዎ ክብሉን ወይ ከዓ እትዝግበር መስርሕ ነቲ ኒኩለር ክጠፍእ ኣለዎ ኣብዘን ክልተ ምርጫ ዘላ ደን ኢራን አንተ ወንታ ኢልነሮም ሎማዓንቲ ምሸት ኣብ ሂስትሪ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዳሜጅ ከም ንገብር እዮም ኢሎም ናብ እስራኤል ሶፋር ሕጂ ፀጋብ ሕጂ ደሓን ኣሎ ግን ترى إذا فلت let me show you that source عنتبو Maria
Tumali entitled Lerna according the play market Susan show atan kam iti esaqt atud khiliyadilna as of today US military action against Iran is before July almost 70% what 7 iti esaqam taatu imnogrna zalo so the poly market እንታይም ዘሎ 7% chance military action ወታደራዊ action against Iran this month as Israel resume strikes in Tehran including in an evacuation order for district 18 okay ህዝቢ ንክወፅእ ይፅበዩ ጥራሕ ዘለዉ ዝዓይነት እዩ ዝመስል ዘሎ ክሳብ as of now ግን ክሪኦ ከለና 70 USA ክፅምበሮ ከም ትኽእል very danger all right ካልእ interview over 6 okay Wow, that airstrikes to movement right breaking damage even at the terrace. It's big missile. Okay, breaking damage the really with that terrace missile base style image. Yeah, عبي ዝኾነ damage ከም ንገብር there you go. What is that source? So እዚ ኩሉ እንድሕር መፂ ኢራን ስቕ ትብል ዶ ንዝብል ሕቶ no life on Israel bomb skyline I don't know እንታይ ዓይነት ትማሊ like እንታይ ዓይነት ፅባሕ 7 ፍርዓን ክልተ beautiful honor yeah flag police both side and the White House north and south I don't know Naiman flag يخبر Trump عن تبغى tweet جروا by the way زرسعكم it's my great honor to announce that I will be putting up 2 beautiful flag poles on both side of White House north and south كلتا بانديرا خبر يبلنا له is it Naiman يعني is it like whose flag is this whose flag is this Trump is that I don't know what is this flag Naiman flag يخبر ندعي all right yeah by the way I want to say so the digging the placement of the poles will be at 7:30 a.m. Eastern time tomorrow morning ساعة 7:30 صباح فرغان market week stock market خفض كله نجوها تا flag comes go flag will be raised at approximately about 11 a.m. like flag تبانديرا شو يخزقلي تبولها ساعة 7 فرغان these are the most magnificent poles made they are tall tapered rods I don't know Naiman flag hopefully they will probably stand both sides of the White House for many years. All right, let's see. I don't know. So, yeah, ብዙሓት ሰባት ካብ ኢራን ወላ ቻይናውን ሰብ ሙቭ ክገብሩ ከም ዘለዎ ይገልጽ like ትሪኦ ኣለኹም junk traffic ብጣዕሚ like ሰብ ይወፅእ ዘሎ ካብ ተርሃን ብዝያዳ ማለት እዩ yeah we know you ኣበይ ከም ዘለኻ ግን we are not ከም ዘይንቆትሎ እዩ ነጊሩ ዘሎ it's good okay let me see this shalom okay very good Tarhan ብጣዕሚ ህዝቢ ካብ ታርህን ካብ ትርእስ ከተማ ክወፅእ ኣለዎ ንዝብል ሕቶ look this ኣሕዋት look ክወፅእ ኣሎ ናይ ንብለን ህዝቢ
so like 16 ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ ትፈልጣሎ ህዝብታት ወፅዩ ጠኒሑ ወላ እውን ስቲልን ከምኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ so let's go I think so ዝረሳዕኮ የብለይን መስለኒ as of now ተለወጠ ኩነታት የለን ያ እንፅበይና ሕጂ ደፀብያና ዘለዋ is technically US ክትኣትወድያ that's why Trump silence ገይሩ ዘሎ ዋላስ US እቲ ባንከር ዝኾነ like big banker buster bomb ክትባድያ ዋላስ ኢራን ያ ንሰላም ጠጠው ኢላ ነቲ ዲል ክትፍርም እያ ኣብዚአና ዘላ Fox News. Let's see Fox News if there is any. Okay, let's go with this. حدش نقدر tell you 25 minutes. Okay, the US State Department has confirmed that US embassy in the Jerusalem as well as other consular sites in Israel will remain closed on Wednesday, June 18 through at least Friday, June 20. This is dangerous. Look this, look this. This is ቅድሚ 25 መጥያ ዘላ ማለት ናይ US ኤምባሲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኣብ ታ ዲስትሪክት ክንደይ ኢልዋ ዓንተቦ whatever district 8 ኣብ ናይ US ኤምባሲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ካብ ጁን 18 ቴክኒካሊ ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ፍራይዴይ ክዕፀ ይብላሎም so security alert ይሕዋት አይ በዚ ጋጣሚ ቶም እስራኤል ዘለኹም ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ እዚ 74 ሰዓት we don't know like we don't know do you think this is ሓደ ነገር ክዛረብ ሕዋት do you think Israel involved in ድሕር ገይራ ኢራን ዘለዋ ዓቕሚ ከትቃለስ ፍለጡ yeah who cares ዘለዋ ዓቕሚ ትቃለስ እያ so that's why US embassy ዕፁው ክኸውን ካብ ጽባሕ ካብ ረቡዕ ጁን 18 through at least Friday June 20 እቲ ባል ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ገለ هب ጥዑም ይበሎ አሃብ ኢራን ትፍርም ማለት ሲኖ ትፍርም ሞት ኒውክሌር ይጠፍእ ሰላም ይኹን if not ግን yeah that's why Trump silence so alert እዚኣ ዓባይ መሰጅ ኣሕዋት US ኤምባሲ ጽባሕ ተዓጽዩ ክሳብ ዓርቢ ክዕፀይ big one more okay the close Papa John pizza why do we need Papa John pizza oh Pentagon have boss trigger in the traffic okay what happened to the picture of the shutdown Israel F-35 and then female pilot and well as the supervisor okay yeah most ሰድዎ strikes against Tehran after ከተማ ጥራሕ ብብዝሕ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ okay US President Trump is scheduled to have a close press launch meeting in the cabinet room with Fahad Marshal Asim Minor chief of the army staff of the Islamic Republic of Pakistan okay what is that tomorrow ማአዚዩ ጽባሕ ማለት is probably lunch meeting lunch yes ሓንቲ ፕላስቲክ መሳልስ ዓንተ ኣብ እስራኤል ዝዓለበት ብሰንኪ ናይ መኪያይን ምህላውን የብላሎ anyway this is all the video ክንውዳእ ማለት እዩ yeah no indication that Iran strikes on US side is imminent official says right away Israel እንድሕርኩም ጌርኪ ብላሎ ብዚያ sorry US እንድሕርኩም ጌርኪ Iran is prepared to strike US base and assets in the Middle East ዝኾነ asset ዘለኪ ዝኾነ base ዘለኪ ኣብ Middle East we're going to damage it that's why embassy እንዳዓጽዎ ዘሎ ማለት እዩ side of alert readiness and have been for months after Israel and like okay all right so yeah እዚ ዘለና update ኣሕዋት ኣብ ሳመሪ ክንገብራ እንድሕር ኮይና ኣብ መጨረሻ thank you for being here ልዕሊ ከባቢ 300 ሰባት ተሓዊሶም ኣለዉ እዚ ሓንቲ ኣብዚ ውሽጢ 72 ሰዓት ገለ ነገር ክንርኢ ንኽእልና I hope ምናልባት ኢራን ፍርሙ እቲ ነገራት ይረግእ እንተ ዘይፈሪሞም ግን most probably ነቲ ፎርድ ዝበሃል ናይ ኒውክሌር ፋሲሊቲ ብናይ USA ኣጽዋር
ባንከር ባስተርስ ብኡ ገይሩ ጥራሕ ይኸረም ትኽእል ሜቢ የእሰ ክትኣቱ ድያ የእሰ ንእስራኤል ክትበዓ ክልተ ዋል I don't think so ሳልሳይ ነጥቢ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ከምቲ ኩነታት ኦኬ በሉ ንሰላም ኢልካ ሲስፋየር እዮም ዝብሎ ሲስፋየር ከም ዘይፅውዕ ትራምፕ ይገሊፅ ዘሎ ሕጂ ንሱ ክቕፅል ከም ዘይክእል እዩ መጨረሻ ክበፅሕ ኣሎ ኢዘር ዲል ካት ወይ ከዓ ክዓኒ ኣለዎ ማለት እዩ then ኣብዚአን ነጥብታትና ሒዝና ዘለና እቲ ሱፕሪም ሊደር ግን as of now ክቕተል ከም ዘይብሉ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ትራምፕ ንግዜኡ ዳሃ ያጥፊኡ ኣሎ ኣሕዋት ሓለዋ ናይ ትራምፕ ንግዜኡ ዳሃ ያጥፊኡ ኣሎ ትራምፕ ንግዜኡ ዳሃ ያጥፊኡ ኣሎ very silent ኮይኑ ዘሎ እስኪ let's back to his social ምናልባት ናብ ኣይ ቀልጢፉ ዝመፅእ if there is something but as of now ዝኾነ update 1 hour no nothing alright yeah Fox News ዝኾነ ሓድሽ ነገር ተልዮም ክርኢና alright John Biden crashed Amazon teacher The use of U.S. military force losing the element of surprise, but it's unusual for a U.S. president to foreshadow the use of U.S. military force losing the element of surprise, but the president has been doing that since last night. After his meeting with the national security team in the White House Situation Room, President Trump called Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dozens of Air Force refueling tankers have been deployed from the U.S. to Europe. This is all ናብ ኢሮብ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ዩኤስ ማለት እዩ ባይዘ ወዲ ሕርታ ኣኼባ ዓንተ በረሲዕልኩም ኒ ነታንህኑ ደው ኢሉ ምስኡ ተራኺቡ ማለት what is the target እንታይ ዕላማ I know that target 4D ኢና ኢልና ዘለና nuclear facility ናይ ኢራን ግን መዓዝ ያ ክትከይድ event we don't know. Mobilized now on Whiteman Air Force Base in Missouri, home to the B-2 stealth bombers, which Missouri has a lot like B-2 stealth bomber ka Missouri home to the B-2 like you know Missouri has a lot bunker buster that's a big are designed to carry two 30,000-pound GBU-57 bunker buster bombs, the massive ordnance penetrator or MOP, the only conventional munition capable of reaching deep underground and into mountainsides and hitting the main nuclear site at Fordo, 120 miles south of Tehran and 300 feet underground. This video shows the GBU-57 bunker buster being tested by the U.S. Air Force in 2017 at White Sands Missile Range. Oh yeah, this is up 2017 هلكم بزي test قبل مالت هوان اب نيو مكسيكو عينت okay in New Mexico. If the president orders them look this is the bunker buster ازيا نهلكم deep كتعطو تخيل ازيا to fly. It's a 30-hour round trip to the Middle East. Whoa, sorry hours 3 ساعات round trip ندحر سري دمو مالتي كابزينا Middle East and would require multiple mid-air refueling, hence the pre-positioning of dozens of refueling tankers to Europe in recent days. Here at the Pentagon, Sean, many took note when the president said in a Truth Social post earlier today, quote, "We now have complete and total control of the skies over Iran. Soon we might know more about what that means." Sean? Jennifer, one question. Do we have any idea? I know it's buried some 300 or 400 feet buried into the ground. We know these are 30,000-pound bunker buster bombs. How many may it take to totally eliminate that last facility? That's a good question, حوات. مالتي almost تحت زلو كساب 9 متر زلو بتني عدنا زرد أنا أبغى نزارب like كندي خون كعنو وخلو بحنتي مسردسي. How many can they damage go kholu? That's a good one. Good point. Let's see in Thailand listen اسمعي. Well, eliminate, it's hard to say, but usually the way this works, each B-2 can carry 2 of these bunker busters, these 30,000. Oh, كلته bunker busters 2 كلته هون كسكم تخليا. Okay. Pound bombs. They drop one, then they circle back, or a second bomber will circle and drop in the same spot. So usually Look this حوات. That's a good point. Okay. تحنتي بومبا مساعته كلته سكم تخليا one time لاتا تحنتي بومبا مساعته then hole تجبر الله circle تجبر الله مالك دحرو round جيرو مسيم كات تحنتي خا أبتاز تواب أتو. Okay, makes sense now.
all right. Yeah, thank you guys. Yeah. بخمزي اجيروم all right. by the way we learn حنتي حداش نقدر نمهر لنا. اوكي كلته بانكر باستر كتلعل تخلها بحنتي يعني. جيت حنتي مسهرمت كده كمزي ماي اندحر تفحرن يركب حنت حات انت اتوامو ما يتفحر دحرو تخالي تحات انا بلاي ادق ما سلازي كم رايحين كغبرا زخلا نتدامج غبرا اسب. It is a two-bomb process, if you will, where the missile will be dropped and then the second bunker buster is dropped in the exact same spot to get maximum effect. And it's unusual. Yeah, thank you. That's we learned. عنتبو بالس كم يجينا بتهر ما أزبل حتى فتير لنا. مخنات كسب سوسان حدا مترو راح حد كي تخل حنت بانكر باسترز. سوسان حدا مترو راح حد كي تخل. سوسان حدا مترو نحكي راسي like question فتير هاللي أنا بعليها وكم يجينا دامج قبل ولا أجل. أوكي لك تحنت مسكرت هول كتكفتيا تخلي تقابل على تهول نسخت مسيا دن شو نتي فورد فاسيليتي. يا كعن خل مالتي. Yeah, it does cost about عنده وزن ببكو about 900 million. أنا هجي search غير خري أغلقه about 35 million. I don't know why Israel don't have this. I have no idea. Technically no gain, nothing gain. أبزي انتاي gain تلقاني damage. 4 نتبي. Economically money كله value damage. That's all. gains بهاللن. The simple words is I hope Iran نزخلو خمسة ندحر كوينو Trump I get fucking able سلازلو نتعديل تفرم نجر سلام كنبر طبق نيرو عليتي. So very true. Like nothing أبزي تقمز بهاللن. Okay. So إيران تقبرادو. نيكلر كحزة كتبل تقوله. ساعد حتى. نيكلر كاخد حزة بلان دبل تقلا له السينما مالت. Alright, so I think so حوات ملسي لكم رأيو حدش يجي بزحات مسيح من لهم تي نتبتات تزاربنا لنا خنوي حبل انت بيرو so yeah ملسكم رأيو انت ايت علامة special بسرعة لهم كاب هجي كساب عربي حزن زياد كاب لوم كساب عربي من قصاصاتكم دور تزخوني مهنيات according US embassy كلوز كونيو completely كلوز كوني كاب لوم كساب عربي مهنياتو تي 94 ዝበሃል ናይ ኒኩለር ፋሲሊቲ ንክዓኑ ኣለዎ ዝብል ታርጌት ቀዳማይ ታርጌት ይተኻይዱ ዘሎ ዓንተ ትራምፕ ዝገበሮ ልዕሊ ሰዓት ኣኼባ ምስ ሴኩሪቲ ካውንስል ፕላስ እናታንሁን ደው ኢሉ and unconditional surrender ኢሉ ማለት ንኢራን ማናቱ ተማረኹ ኢድኩም ሃቡ 4 ነጥቢ ጽባሕ ንጎሆ ዝኾነ ክልተ ፍላግ ይኸውን ባንዴራ ዋይት ሃውስ ክተክል ይብለና ኣሎ ናይ መና we'll see what happens ጽባሕ 7 ፍርዓን ክርኤና ኣብዴት ንገብረኩም ኢና so ካብቲ G7 ንኩሉ ነዚ ጉዳይ ድግፎ ምዃነን ብሙሉእ ገሊፀነን ካብ G7 ካ ነዚ ንክገብር ከም ዝመፀ ይዝገልጽ ኣሎ yeah no travel anymore yeah no need travel more yeah agree thank you brother yeah alarm ኣለኩም ስፔሻል ተመም እስራኤል ዘለኹም ኣሕዋት ቻይና ኦርደር ገይራ ኣነ ሲቪላናታ ወላ ብመሬት ገርኩም ውፅእ ኢላቶም ትማሊ ብመሬት ገርኩም ናብቲ መሬት I don't know ውፅእ ኢላቶም ስለዚ ንስኻትኩም ካ ኩሉ ሻዕቲ መሳያል ኣብ ዝመጻሉ you know alarm ኣለኩም well be yeah Abdullahum, what does the senator pass about the cryptocurrency? I don't have any. Cryptocurrency. There is a bus like Bizabazi news. I know. I seen it. Cryptocurrency. I didn't read about it. Yes, thank you. So, gun hiji kulli shay antayu. Iska qurb nabt market qday melis kana hiji. Let's see what happened markets. Pre-market antay maslallo. Haniyatu tmali. Yeah, ahwat bazigat ami ahwat. margin تقوم سبات ندحر لهم انا completely exit قريت مالي you have to exit it ولا 100 رخب شحر رخب 500 رخب exit كتقبر راح يزلك اب ساعات زي هنا تكون تطنا بخير as of today down is almost down 0.7 لما عنتو علو and an S&P is 0.84 Nasdaq is 0.91 and Russell is 1.04% VIX is above 20 كل شيء we don't like that a VIX لعلى 20 ختمت يبلان what happened oil كرينا oil price increase gero مخنياتو especially special like oil jumps more than 4% after Trump leaders مسفر رحم عليتي unconditional surrender يلو tax مسقبرة so لعلى 4% maybe oil كابون اللي على خوني خولي بحلفنا بتبورتي خون ندحر هاريمهم لعلي let me back this let me do this احوات think supposed to قبل كنت سمعين له what did I did
did I do it in here only? Yeah. Let me find that out. Let me pick it down. أنت بزنببكو article نيرا أبي أطفئية have no idea. Yep, I got it right in here. Thank you. Thank you for the X. Found it. Found it. I found it. See, economy. There you go. This one. Energy Intel Deputy, the Brew Chief Backers. Etinai Strait of Hormuz. Look this. Hormuz in the Herabu Muhrama Gatimu. Kagatim Hul. So almost nearly 10% of global oil follows Gabroli. All right. ስለዚህ ኣብዚ እንድሕር ኣጋጢሙ ኦኬ ኦይል ፕራይስ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና 3 ዲጂት ዞን ክሪኦ ንኽእል ኣብላ ኣሎ ሓቂ ትኽክል ምክንያቱ ኣብዚ what is the location of that yeah this is big እዚ ኩነታት እዚ that's why I was I gotta be out what out can be called not long term them trade swing trade galigalet gobri is bizallo ana not general out gobru lokum ማለት ይኮን look at this እዚ ኢራን ኣብዚ ሆርሙዝ እዝን ህለኩም ማለት እዩ እንድሕር ኣብዚ ወቋዕት ፈጢሩ side of Hormuz almost 10% ይኸውን ናይ the whole global world oil ዝመሓላለፈሉ እዩ ትሪኦ ዘለኹም እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንድሕር ዳሜጅ ተፈጢሩ እዛ ትሪዋ ዘለኹም ያ ኦይል ሃይ እንድሕር ኮይኑ ፕራይስ ላይክ ኦይል ሃይ እንድሕር ኮይኑ ራእይዎ ኣሕዋት ኦይል ሃይ ምዃን ማለት ከዓ ኩሉ ነገር ኢምፖርት ዝገብረሉ ማብስ እዩ ላይክ Strait of Hormuz yeah Gulf of the Persian Gulf of West with the Gulf of Oman and then the Arabian Sea the strait is 35 to 60 miles 55 to 95 miles wide on the strait Iran north from the Arabian Peninsula like south of NATO I don't know how to say that. So, abzi in the Harkagatim Holi. Abzi in the Harkagatim, the whole the world 10% zmotso nai oil kabzi importments. So busy zmetse nab economically nab nahna oil we can abzi general the whole the world oil is the price in eating isram eating salasan korean khalna. You can see 120 103 then price high እንድሕር ኮይኑ ኸ ነገራት ኩሉ ምስ ፕራይስ ምስ ናይ ኦይል ስለተኣስር ነዳድበል ኦይል በል ኩሉ ነገራትና ሃይ ክኸውን ይኽእል so እዚኣ ተንሽን ግበሩላ ምክንያቱ that's why so እዚ ፕራይስ 3 ዲጂት ክመጽእ ይኽእል እዩ if the ኩነታት ናብኡ ክመርሕ ይኽእል maybe ክሃርሞ እውን ይኽእል እዮም who cares alright that's my last one so ካልእ I don't know what ኣሕሊፎም ናይ crypto I have no idea of crypto is 105 እንታይ ትሕጊ እንታይ ሓሊፉ ግን ኣፍልጥ ኣይብለይን yeah European pre-marketer in still a little green allo I have no idea ምክንያቱ ንምንታይ stock features are a little change ahead of Federal Reserve rate decision well I know semi fed ጽባሕውን ወላ ሓንቲ ገብሩንዮም ግን green ሂብና ኣሎ ሕጂ ጽባሕ ክመጽዮም 99.9% no rate cut ወላ ሓንቲ ከም ዘየለ ይዝሕበር
especially مزناي oil عقرقر مها federal rate card ديك قبر خليهم حوات look this September عدل هيبنا نيرو خالي جزي still not changed مسكرم تراهم rate كورت زخلو جن ديك كورت يخليهم special the hormones نبلازلنا port اندحراو انقفاد أقات إمو لعلى 10% كنا oil زي ما تقولوا import قبرلو نا whole the world اندحراو زخونتات شجر تفترو yes inflation dog mike متسي خلي bad. All right, thank you again. I have to back. Thank you. Yeah, of course. Yeah, it could be leaders. By the way, I know I didn't see China kind of joined the Asagiratala. By the way, Prime Minister Nai. Good point. Nai Russia and Tobon Tailu. That's you got it. Good point. Bloomberg let me see if I am right. Very audible. Yes. Here you go. Got it. So Russia, maybe. All right. Russian Foreign Minister, Israel attacks on Iran are illegal and creates an acceptable threat to international security. Let this happen. So Russia clearly noticed Iran's statement of Bahatsiru. Iran تكبر زلا إسرائيل تكبر زلا قبل على إيران illegally بnational threat unacceptably. Russia تقع إيران لامسة. It was okay نيرا. So yeah, تقع إيران لا نري لنا مالتي. Okay, that's how it is. This is all the report we have. أحوات زلنا هجزيو. أنت زعير. I know. Anyway, thank you guys. I'll see you. Maybe China is back. Thank you. Russia again. Iran Israel تقبر حقاوي كونن ني كله العالم national security unacceptable تبلو الله. Yeah, front war against Russia could be. Yeah, yes, I will likely fight 3 front war against Russia, China, Iran. Okay. Yeah. Oh, is that Palantir? Alex says? Probably yes. Yeah, Miss Russia, Miss China, Miss Iran. Bad. Thank you. All right, guys. I'll see you next. If there is an update, أبزوجتي كم ويز بلنا وزي كل تم على 3 سنة عالتي بدك نكاتل نفتن كلنا ببزلنا وجن. So most probably تمام بسرعة زلهم داغما يكن داغما again. Yes, in bazum قاعد أي صاتكم من بستغل متن. مسرحكم نيجي لهم. Be careful out there. Thank you. God bless. نزخل لهزبي. سلام زلو. أملا إسرائيل بعلي حلونا. ببسناي. سلام عالتي برنا. Thank you guys. Bye bye.